malungil tutaw mera arada rokul mos bil guktor ni in mertianga to ubet program ko marada ko si sakla. El al tutaw yang malungil ang mamle gestra ko mama ministry ang mafi. Ngartianga direktor Kalin Joseph ma achievra lifestyle kaskar ma achievra agriculture trepkul. Malungil ang udel mos bil guk update tigidra uro raser sa matokora ako lela mal ka mababi arma itirgam sisi loltu para aundas loltu dia ministerio lo saglet angrelet malungil tutaw merungil tede malungil ar mama su eter ko mage yo aisra arbe lagen club el gulureriu me gusta si onu le gorka kalin ma se ele gora ore dia meeting gide de algaria gri gasti so iso ay mal saule ay dunge malungil tutaw mer reclam nos bil gukton inem saul tel al tutaw nos al mera TMC magi gukko ay sa yel gukkuryo lorula biro agriculture ngara under na ministry gidra mafe el al tutaw ng wayel blaldo ngaruba kan nganya civil ngulbay ma chief tele ngatiang beto kaswad masa kada madengel waseng guktial kloatay magi gukma di mera el al tutaw lo ay sa gukpe bir update bolsub irar adra blue rumeng se bolo ngai ngarinya imura event el malmel gumda sa mako tutelel mang aktimol ni trakaskar mos modise ya dire gal agriculture fair agri fair el moringi ra el albuil dire gal guk trepkula sa el mo aisra aguk tara event el bled participate ringi sera october last year el melmu trel al sel tel mamre gal buira march mang way segi de dire el bolmer gel tul update en suadlo way segi el to lorula abiro dire el taraklo to tel tel dilingaru bagal wasya gal dangal ale ngia ngia gel uldasura laktodra officer gidra abiro gil el girela atoera ogot maklela ogrulela gal mang aktingul mo segi de morgo olgi trakaskar mang ma mo aisa guk tel agri fair ma gel uldasul blado undas ma planning el merelang and then aku pol mereka terpula mo ay sel expol bled attender ngira kata sel pol mereka gidam o melmol mera ay gelu ko real suadro ay sel mera poim no ay man saule kaskar olgo na ngarga oi sulange rubage mlamdu tokonsus di bogulo nasional mereste alle sel tora agrifair semle giren monira last month seguir no mano masal gal activity gal school ma gidi dulu se me demo bringin mo el al April tia mo bengela a green fair ma urte el mornira April 19 el mornira sele Long Island Park mo toga activity mo bakal mornir selchils dire ko selchils Ahmed tal sandel nganya bek la activity la ada marangal school dire ko mo ngarim supir adal moreksa actually el atam tangala talk show mumsada yid waqt la activity ma temel ma ting tagid el agri fair urde makwin fair ila qadi update ababira mil mukr eli arbuy kamam rose muragal state government lo aisha governors dire kolonita governors mutaw aisha tigel dudul aset producers tigel adrases سيدرو أشياء هذا أشياء سيروبا قدم الورا هذا ملل ما ظلهم ما هو يقولون كلهم العالم ما أقول شيء 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 غنيا قرا أما قتيرة ألوبون قرا هذا المليل أرميل سوري الماء الألترا وايت يقوم بيسم ويل غام الماء مونيا تنتو ما تبل مجنال سبيدو سبي شيء ده قادي لتست الأبديت تجد له أغري فير ما أرثي ما كوين فير inya di mom dengan nya talk show monya flyers ma abek punya la announcement mo to gel gire abon nya adan nya ko magal gril gire dan sibilo dongal mora itupb mo azura ol gril ya ke gida dile ko member aga mitil lo mora atal event ke gida gadi update seguida rubare ya kamal musaula se oi tel agri fair lo saudria gaskara of course kuk sel el partrami fil moso iso mang
ngobengel na PBA do danglil wase bekkel boringa ortei sel April 22 ay gel activity loru la diregal lobengel a Green Fair. So usually sel debo ko me sabek pedengel la lom direct to kora promote tirgal guk adra igal ornamental plantel diregal igal lom lobengel. Ditial sel mal igel mal detail ra to kora Agri Fair ay guk meifa biro gida ungora ra biro agricultura wal leadering. Obengel igal two other bureaus al sela ministry. Magaskar amne menciona wase seldo sada tora se ta adra ar mar adra dalom arbora adra ar min direga lobengel aquaculture tege direga dakal si tin farmers se guk al leadering ya BOF. So igel lulgo gaskar igel activity morning ya ngariar wa terpulal as el mosmodo direga mo dagal wase ngara igel guk sebelo toda bureau wal price el mobengel tial fair terpul kam sodal kumanya prices e pero bek pengal activity lo yelo ko askar mo sel bol al sugum ngania sorry adra blue mo ngay en sibilo den wal mer obis rases el 622 5804 malu 622 3003 malu betom godong na askar el seller niya 775 2524 ngaya chairman sel guk may side terpul kam ay sagel price mo dangar kya sorry mo melang ultimo kumsulang director ultimo kregegi del activities del blando director ma chief rongulbay mornya kegi del kibuwa del lom le kamamakuk na prepare el waisen nombre kan mornya ako na klay yung adra o mga del liws nga masil kan tun cheaper nga order nga simple nga ratel 3,000. Ngara del tela el tiam ringta up to 5 inches le lakar kam tenge ko blue bilang at kan siya mo grand price el to sa ka malo sa gale raffle ticket sel siya grand price Si cheaper machine si grand price. At ticket dita da. Why so Dita. dita. Tingnan rogul adal me participate at yan ika Mara imo na price. Over. Imora price ang kale over kalom sip sa out ilang kay gidel meringita karang kal chip per ang one price tay gidel over lom sip sa dit tablom tal nga sip sa 8 inches Ay galong sip sa lomra madalom na. Ay imo na price. hindi kay kita Singa ang klel. Ogre. Ogre. O-C-R-E. Ogre. O-U-G-R-E O-U-C-R-E. Ige tablo el price al adraseles. Agra sales, dire lo pungela ige abto ga igal. Nge pedang la price. El waigelo mga the liw sa sumo no ni activity no sibilar ngal ka tukuk maklo agra blul mo ang ngariya mga prices. Dire gal ngariya ba gaskara dire gal aswal molto dra ngalgela babi piclet dire gal mo baby ra prices. So man seguk al sela biro gid agriculture igal tablo ra biro ra environment ma biro ra fisheries dire gal ngariya ku activity regel budul dire gal mo niya prices sa loro ma gains mergo nge ngo bangela iga nga PBA man dire gal do ngel wase bato ka prices sa lolto al mang kada ka mga adra blul wase abol sibil stop pay tunguni mo na adra ses tigal producers regel wase ngora last year July el blanite upload fair na ngi ng SR ko ko ram noter ga clear wase mo every July ending ngora kado mesel map klo aklamria ring ma tora sales mar adra blul gora naksatel chusa tora ngil lungur mo wase ka medre lil mo erura atarak may latya yidal amo sumung mo sub edel mol olbila supporter gid ya kada mururin ni April mo ko mururin ni October April ma October. Lovengela Bangela OBF Okay. Gat tablo adi day mga dos. mo do si sabay garal Manglaan kay kita to a fair el upcoming fair morning April 19. Morgong al sum digang ukto yidil mena terpul mo bolso ditial expo doble de participate Hindi ko kaya di one. At sum ka more sige dile siyang green fair ba urde. En sunga niya dalom swari kasi ada madalom letter say. Betul ada dalom lama. Mangalgela mangalgela babi mangalgela. Siya sil do mo. May sil mora. Taiwan farm mangaran siya di ako kumiwe. Why sil. Bisita sa kanu gani. Mukabong yan terpul. Saurate alle sera October last year seguid el expo mlaringira Doha Qatar
total 116 البلوة من participators الإكسبو دي جذا الإيمول بلا البلورا باسيفيكا ملاسي واجم قرام لو التناقل دي إيمول كغير البلورا تاييول من participate تيال ومسين درنيا بلورا ميدل إيست ما يقال بلورا ساوث إيست إيسيا ما تيال كلود بلورا إيسيا ما غير بلورا يوروب اللي كنا participate ملارنيا ذل ملذ الجمول لابر تيال مون دايت ما abis isaol tu malius amuti tiogang kayak gitu le dalalakar Rasengel banyak mau besar mantap besar kayak gitu el nombre del bui resep tu ni na neng le web le kaira ngakamlarsel mol mo Januari ngaring sel meeting dul bangkala minister ma cipungul bal mo rasyapal makmle edwin al me replace ngam tawal total duration nga elol melbi tamle kar sera o tamle kar sera 29 sa nombre kal sabado ikel gugam lo nga tel tangar nga ngobrada lutra bel merbelo ngaring adra Jal maorir gitu lah, ada India terka mengaku kalau gitu, tengilai lo terakhir mah. Sel expo por ahí nga agora awal showcase sa tiam lo ngi rablu Qatar. Ya dim rigi del buple de chusir nga wasei. Kadim le replicate mal lo kadim lo oba sel mle dim ra festival of art del belau. Leng atora sel sergida awadil saigal. Gal sel dosada daite dolmi e wanga legel el mutul dolmi edim lo molmel e morgon era duk wasi kada showcase sel traditional agriculture gi el dos pera clo ram seguid la blesa do tergi maigal do lom do labo el monga y el blesa da trepul do lom la wasi agotea aguga wasti pelergi el mutra sugang gi e morgon on erunga igal bebira do lom la dadal mra sela seset malubeng marina msei ablo legal dalom el dos pe rabek el chilse o si sulta maigel bebila dola blom ram grangal el dait malubeng idil ngal dalom el dolar el dos pe ngi madire se el mogar way adra lagar el dos pe ngi gar war aseng la origa arm la origa beab way gidum kada wal de showcase tial el togora hacer el tal expo ngi mo agumle showcase la togora hacer sa horticulture el wasi tiagi da guk traditional system la blur belau e magata katal gi mo spe ngi ira al mer adal belau el mer el alta seguida agora dul terngi sei man abri resources seguida dimla la clow a support tra gatar governmenta de manera asuri el guk lo dar sangos el mem tetil katiya pavilion ergi e gi da guk maigel display ergi del molo ar maigel del lomo logo tropula guerra bernis el altu tawle tumler obising medwin eto asei diang expo sel organizing committee wase kata madele ko mrael e ko mama umesel wase gi magara gi morus segi dia magada mena sulia terpul mar adal la commitment tirak medre lol melbuil la ngara gatare mar adra blirira mengi tire tiga gi la terpul gal tangat tel mlong la aerung del buil mlei abernisa medre lol melbuil ba ul dia mesanga larsi kali ko gen mangara continuation er tiagi del tora expo Nos vedel leng magara expounder tiar rogil. Okay, la sel siada por sei gidil bek patengela bulu tirga potokora igal bulu advance bulu la mospe technology murula sasi. Masil ma AI. Ela tial sei la sei gidi annex el hoster nga siabal. Moringira 2027. Of course, from then, tamla extend the invitation morgin hopefully 2027 ang mokla delegation lang takmay. Ela pwede sa mo understand ngir raw era do. Bulgulo ase como silbidia blulado ase como madira gatta di mo spera ang idil goyas ra ang idil gel mugru linkal. Kaya gitu, gugau maroril, kaya kita belum merhati lo melek tertian. Why say? Lo apa, lila kerja ma bokso mangaran mo ya seringi di
Continuation hindi nga niya ko kaon merela. Ese dire kalau si sultan magadalu ay sa bulada luwase. Ngarinya igal modern technology, maigal togora buka APSL togora commercial fertilizer. Mlamo available. Nding ngwa doru ringil odi mo spera concentration ngal koyasel import malibang ngal commercial eng semel tomelia utum. Mung semel kamba na igang morgong increase sa yield ragaw ma quality ra dal balem leng sel klol blesado lo trinya wase sustainability ra sales agirela igagi del uspe organic uspe compost mangaral el murul atme melala ga magawa armela utuma di mo uspe ngal synthetic ngal commercial fertilizer seguida wa dire gal tripula no sebe el gukling el moral bebira igal blue mungkuk na sebe el gukma special information malibang away say leta igal pavilion na digay ugay damlo ngagi dem se menciona ay adra India adra Cuba tigal guk ngara igal moklol developing countries ma developed countries il guk sira idea malmen dire ngam lania guk bebira tanel ulap maltang mo sebe el guk mesel wasek moria date ngal date pal ngal longar niya adra adesel tem medel wangal sangoya Oh, hindi ako mong sige mga igigita igil tool update tel blada do ay sirablu morgong and then di bodo sel sal mal tela toksyor gid tial togora ses mensual di ay sarbek la adel wasea obisra ser sergida mlamo kita madengel wasea hindi ka sabi edel morog sangos el moraro gul adel individual ra bekel family leng wal tel tokol ko lang edeng momring rigida digid lo magarigid omwa imol armel sa Moscow Makaskar ugtom ngoro rin diglek Ngani mangay se me madamari. why say mang sel ngwa ko ra bulgul siya wase ya obis rigid ra se sa ngani plan el lam katmok ko mo do ngil wase Palau Green Growth Plan dire kal ngara al sel lo mangel tial food system pathway lo mangel na UN kadam la identify wase abela waswa del triple production rigid rabay 20 dori el alta makwado kadokora example numbers el wase el alta magad import tak medlo ko til wase tragal mel asumo da triple sen asebe del lesen ra import rigid rabay 20% tal sukumo mang awaldas sur el alta mo wase kadam magarang dolgi sa tokora commercial farms mang sel el domestic sea de mera obisra se kadam mostata mongela partners rigid especially TTM at TTM mado dangalil wasa extension services ringi moral individuals el angeng el alragra 2024 itam amra lo multra udas el wasi magarang mo sub edel concentrated trigal commercial farmers e dolong se ortiril ngoriak mal ibang ani adal interested el me de borsegi mang igel program sel basat in place seguida madengel wase atora livestock ngani ab SL building na motor kami kalmem komsang seguida na momrega training ringi akaskara sa ilmo mosquita retailer sell food processing facility and then kaduguk tomora tokora dire kaduguk telom ilmong kadamalang litial project ra EDB lo 3 armas ra babal daw na mosatel nga niya fu atial taromit tial processing center ra gugaw and then dire kal tokora commercial farms sa do tengel wasing nga niya incentive program el belsan niya regulation sa Belsan na President Whip sa December 18, 2023. Masel incentive regulation na promote ra commercial farms. Seldo meseringi ang wasay ngariyak kaldel kategori ra atra sales belaw at gukto bara arm ngariya subsistence tigel diom growla di mogalir ngariya semi subsistence el wasit ul mogarowl el bloringi adrengel etukuk mal mora magit tiato sisumi mar adra dalom ngoisi. And then kadamor tigel commercial. Ar commercial ngaringi el full scale el purpose ultra o mogarowl ultra. Mang kautial bela dura ora domu le comenzada da barrel manal increase mutial ang tial dire do ay so sen garuba ka dire el angar seguid el tletara sales el moral mo commercial siya mokte multra da bar mga is mela seguid ya uldasul multra obis seguid el angal wasing magarang adol nga seu tigel adel ngariak lemariari ngarti ngarinya atmir ngarinya resource til sub il increase sa production of tir as a commercial farmer. Mang aygay ya
ngaringi sel incentive regulation ugol sa ngaringi mesti ra incentivize ra livestock farmers bol sub il guk ngaringi angos ra governmental langay meng akaskara sub el smodi tiangaleng agi merur tel regulation lo ngela adrala argi der obis e morgo e segi del mlom magatugol wa sai gagid mai gagid sub el incentivize ra farmers adra arm e morgo ngaringi sel tenda story 7 la al mle pasra 2019 ngaringi sel aigel 1% tra tel NCD funding amel nga sew tegil incentive program me kaskar mahale bay doli tra kam kuk tim sa aigel tel tegil sel incentive program ra teligara livestock oy sula director aigel go director ki obisa sesana mustatlo misl شغل مغرى مسؤول قال هذا الموقع مش الفارمرز ويجيلو كل غليظة دولار الكليل بالعالمي نجيم لغة أذو وشم قدم مغرى ويجيلو الغل تيجي تدل بدنيرة أذو شيش سبسيستنس شي ما يغمشال ما غمشال إلا تل إنسنتيفا مو ولو شيء تيجي غمشال فارمرز شيء دوما تقول عالم شيء دولا شيء غمشال فارمر أو من الإكسامبل أضرب له عن غروبة قال لا يمكن كونسيدر قال غمش الفارمين لا مو بتوقع ارمين الاتم قال تلدي نمر قال اش غموسي لا مو تا وقول ما ارمي من الذبار من اسل انشتيبا سكم قو مال وقو ذبار انرا امورا 115 مرة بغملا مو غمشان غملا مو شيء لا مو قول نديم دلا ايدين تلا غمو غمش الفارم يا غطورة تيجي الأضرو بابين 20 إرمل بابين مرباب يغملمو consider الغمشان كلامو أجري روا كسر نرى ما يجي the numbers أمو مال أمو بابين من ميت سيل كويت ترى غمشان أجي ويجيلو الغودي دكتور ما أجي لا أوبرلو بنتي أدرا TTM تايوان تكني غمشان تيجي الإكسبرت تملا مودون أكل ما أورل ميجي شانل واسي ومو مالغا 150 مالغا المرباب اللي يجيلهم إلا غايس مو ماجد إن الناس بقلوا ضوض مرة وكت مال ألسا ما أرى الأغلى ما أرى الأغلى أرمين ما أرى الأغلى أرمين هاران إن نجيل موبايل مال ألسا غام ذي بكتل سانديل سبادو دي غني ألسا ما أدلو بابيل 20 بابيل مرباب مو ماجد تنسب من هارا أرى الأغلى بابي ما دينجي ما هاران إذا غني نجيل سب من موبايل مال ألسا يجي دا تيجي الإكسبرت تيجي مملوك أوك شيء جاي كده أقول دولوس بيل جيسان ناسي قاس من الغنشيدر قامش الفارم من الأتام روبا غني سيل ريجستريشن نال أوبيس أسير نجيل أغل مم على غليل عرم ليش مم موجل واسك بورا أسكيل تل لوبيس ريجستر الأسير بم ريجستر إغما ماس أو غاجي روبا غمني ريجستر kami tu pura army le tu survey tela army mal tela army dabar lu ko babi tela army babi ogi nganga follow sel commercial farming nganga eligible sel incentive program sel mo suqaul mo malas mil wa ala la gale la army moriyo مشاهد الأفضل الآن بدل أبشر أساس دين سل incentive تلقى لو كل هذا من مال غليلا أرمي البابي مال غمال دبار مال وين تمام ريتشستر شوف إذا لو المسيو الغاول وريق المول موسيل الغامش الفارم نشوف إلمو اللي تبصل incentive program الأصل incentive كومبلان الآن رقم الأولور الأكتر ريتشستر وسيل الغوز تساتر ريتشستر فارمرز سيل incentive وانس البول مريقا survey sel bermuchistel wasenga ka bermuchistel commercial ak igigit tri categories emergom sel bol mol make sure wase oi tiga ngomlong access wase ngamral mitra criteria ra commercial farmer and then mo eligible ko regel subsidy musayida mongmra la ulo ringit elam gado regel wase ulgo mong sel mre mong sebira adra sel realize igal benefits igal incentive morti igal incentive moringi ngariya segida ulgo ringi ngal wana discount tra feed el all time magado tra feed el $1 per kilo mong $1 per 2.2 pounds mong wa sel one el beka $20 so ngariya te el sel $20 trigib el mutul meriaw el mortigel classified el commercial farmers diregal ngariya piglet subsidy
Piglet subsidy al suguma arala babira TTM anekke nga $65. Kamlom arara armem el babir trigel mo 5 el certify el farmers el breeders el ultra ngin 100 en SMLD pera 65 el sel 25 a subsidy. El governmental mo. And then kaduguk mo na bulk processing. So el all time adra Palaw Livestock Association na every payday ito la bakmed al 3 or more el babil me slaughter o la mera PCC tal parking latte ultra egal fresh el porco. Tia direct el wada promote commercial farmer mo kadawasi al sumo gamma 25 tala awan el babil o mo godi silver slaughterhouse. Tia el promotion al subsidy wasi kad encourage sa commercial farmers el wasi mo mo la to el babil o mga 5 el babil me at one time kada way ba kada mo hindi kasi el discount the subsidy le kada encourage sa sige del wasen bolso el production increase kita man el wasen pro demand ra pork product dile and then en dire kalau manggel ang incentive program mga ni sel to aquaculture mong ganga ko se similar adra aguk pure fisheries ma sel aquaculture division of Tilmos modira ko mo ni atte el toksyo din dire kal mora seedlings ral arwa kim ay gay del gukni kay gal fingerlings ral arwa mas kal sabul so sige dia incentive program el regulation amla mo break may landing al LOB sugul mo at mokringi register al de determine ko sel mo sel slaughterhouse ulgum kada mitra number ramal ka madbar mong si gukti hindi ma 5 dabar may kom cleaner mo la kad mo truck luar babi ma sorry sel best tila maluin gere nubakan tokol adam lagi el asel processing unit sel tal start tawdori mangarah makrol dengi mong kuktil me ara seiga krim al megal dabara mo wade igado onagaro gul dengi magaro gul misil dimora fabel dabar ma agora udasa se kadmo rulil monia sketchul mo kadol trekhas ke o ngarang teme dlo mqada amal tegel ready min mal mesel chil chagi mqada gutmok e gawa mel mal moltraw exactly mangar ale madim gurulin gal mal ngdbar engul me agi mqodir sel malat treta da solarer amal kama dabar el mora magit magis larer gutmokli e ga mel mu mora magit director قد مصادر تلي انسنتيبي قرام ملغول واسين كملوكا تقول ماكو توتيل واسين هذا الجيل غنيا التميل غنيا بيسوسن اقوم داشو غنيا وانا البلاد مشري غامت من عمل مين اكسبول غروبا قاسل قلت مو دوباره ديريكتور سيلو اسو اولغامي بودي سار ميغل دبا شيخ بونغ تلبكول ini mama asri o mai sadulu lali usulo mai sadabar enya ngase lo mga armin do mo bentuti ada bro ngasi mol mo ngasi ngaswal expander abla armin dabar kapo dimlaqat tala albu lo ngom godo meme sakki ya sesele wajel tinyela presidente director selmera ribon katin tele bla armra nekken ngegele 5-star hotel dabar ngasele singrak temel ngaruba mung segi de director ngania resource rgaw ngania commitment rgaw den sebe rubag ngania resource rgaw ngania atmem mogda urura bla dabar gi musqa dabar ga mora zona taus mogmi mago hi utabam bam bam armem dabar alo ittshi esel wiba tekop se obong mulwa maguguk mo abare ngal adam adra huripin ada bangladesh inya dirka katta be director ngaruba kalom kudon melasi ole kami mo sa ile ladum ka remel basi ngaram smi ngaram ulwa bayo so ole kami mo sa ile asiling kalsak le ngila badengel le ngila rul ya bli la kat mo aulak mutro mele kasi sel commitment sel ngara rula adal mo se ko tuklo tutle di swal mo ko sey maria interview krili director ambassador a Taiwan matu prepare ngin mo ngari mo tol dili akas karam largi ay ga rogul dorul tagar ay ga rogul ngaratana Oise mla kulige ngil waseng ngara waseng organic ay ga rogua diakal commercial ay ga dorul diakatar ngil nga ulgo mo kada meet skill standard and diakatar ngil mo nya raktani
Masih ako di meswa kal duliling, ako lang lumdas, was tiyak le dari libo lakal mo traw. Masing gedel, lo ay sila rugul adro, was tiyak nga healthy food. healthy food واشي Tiyak adil, ledel gelet. واشي Mang adi mutul tal sande, tukut mukli, mo assist tiyak program ng community. واشي Manmule di tela, ambassador Taiwan, Smodima. Programmer tira next 3 years. Tumakaraw oy di tiyan nga rugul mera imala. Artasta la belo, ma kwadi so aduri sila gimnani nga makaskari emol bol. Dia kamral waise leng aigal kita di mendengi di ko di ulmena di taste di asir ngal product e omonga na babira belau kada ko ram nol mol mo song sa babi mo mo peles mo mal mel ko ko di mel aigal masangal doru Hindi kita mo matingil wasing ka commercial. kakambersyal radi sa dito telum tumul mamal ka mo waise sila bo sa teluk ngali aigal project tra covid Tel COVID-19 melbournia aku kuang es solme melbolom golo lamal kana sel galing kal malgal of course yung mga kalila igal kalila malgal loru la nding ka iga healthy organic Domesticated. igal feed up fresh tiga import raw material selme process so nga di wa mal gablay mang segi di amral to korar mur tringil wasing makaranga di ko tululeng ang makatingin ma producer sergi ta makasay ngere capacity gid makaranga uldasul wase da bot sa tal commercialize igal to korasels ang asab el mo tungwa telgibel mo te do portial import replacer global local produce magadi am da so igeleng asel po kumesa numbers and kada importa talra kada importa over millions of dollars worth of pork product. Aling mal di babi. Mong there's ngaliya opportunity ngaliya te al adrases sa fiil. Kada mo nga suli la PLL tial guk interest lam gi setti. Mandiregal tawai sil wase sel bo kada igal babi lang almay. Suelo men Dia. Mong ngaliya adel. Seguido el directo mangel sa lugar niya kaskas el commitment. Ngeswal ngaringil bolngil outside del main el sumong FAO malumen bebira external funding or assistance el main en usually obis rase samla mobus amdal tirgel adel maral ngaliya commitment waseng nga tungut yan ng semsang ang maral sa el gut makli gut increase ra capacity ra sa sel capacity ni igel selul ko niya kaskar igel numbers el wasial sumong babi en 20 twist en 20 head malubeng ngomel el malgen at least 150 malub yung guk tenel bang mix mong sel tenel babi mas 75 el malwa igay sel parta incentive ang arse gidel diregal tripul makaskara no te el mitra minister last month na kukumlo nganya uldas office ra minister wasay kale se bedel diregal manamomring la koyas kita understand del wasay agrase sa uspe ngal komersyal kuya sa direkal mix lo manggal igal compost kita atmet mandiregal na mo ni ogit el morbi sa presidente lo secretary sa ela bu funding el mo subsidize sa ato kora kuyas may iya mo sisul process sa sige ng ngaya kaskar kato sister farmers Ito na siya orgidel. Sister farmers mol accumulate number of farmers kadar mula asa na QR code mo let's say ka timral masurang waktu argaw nung gak mo o ngare sister farmer sa irinan dalal ko sa dungul may 62 way sila ara ya obviously subsidize ese ongit el mo obis sa presidente mong amla ko ngeringi mong kukmoda sa ngil mo bil mandire kal gukto igal wase dong do urtigal Iga mo to, gukpol do mertim da do edo o ay sa sel cloud to tlel marang lela ara la claudio di moral morbable adro gil el waisei o may gigida agora bebida program seguida la obis la sales el girela que alto agora commercialization la sales ani nga dire lulda se lo asiane kenga cloud basio el manage ringia ministry kuk BOE ang ani mendire kal mla modom da se lo asing magaranga the start del agora rulia demonstration farm at least in tool commercial demonstration farm matiang public private partnership mangway gelo ko kasal tang tokol adra blur belaw sorry lo se sa lang sa kire etumir maluben diak dingali sil interested team magarang the provider utumo emergong malsabela adel megida the help bringi smigango se the help develop portial sales el commercial farm aw da dugi matiti to ase al salge grel 2 hectares a 2 hectares se tripulon telal kedo 100 square meter ang ara tela lang
dia kasal madengi Medel wan el Asahi Ballfield Matero. ora klol basio e mer gol sebe del guk ngosuira adrases el mem da ngaria criteria lo se como establish a criteria adal beng wangarang ngaria capacity ni ngaria resource ni sebe guk investra asesel capital e kada ngosuil sa te alcs oi mo wai sen digi medengel wa sen ngaria e el guk pending el claim maigal uldaswa kada mrule omdaswa igid mal al blol lungil en no sebe el mer ang plol meu den bebira igil isul meso isbralse mai igid agora osengela ministry osengela bureau igid del wase mangarang at commercialize at process bol sebe del assisted tial morle do musaso tial uldas la gale dangal ele bol sebe ir arbek la del tiel guk kira orior el dia telil el dualma galir bol sebe il guk el merastong el available ngania fresh producer sebe il support sa igid sila albonya pandemic ubag kada tigal masak pura melgo ngaloren sa wase baka saigal para sa kanam ditaklim tedilul wase dial la mostok makamamangar nga malale wadra talgi ya dital loren sang gider rogo dimlo so orabli de wai sei mang ayegi di agora do mes luldas lo wase marang ada boda food secure del blue bobol sebel guk tial producer digi del malal magale bobol sebel del tilgi bil kilo Aku mesra ngania di soal di tu limang ka terkul mo lang. Tiga na PVA. Tiga kuktiak komersial ng ngania terngela makatingir. Sibil mamat otrulin mo mesti ada PVA sa international night. Mai sei. Yang ngania akora I think we need to verify it and then will statement to brother ada PVA no return market. Mai sei. So kung makatingin mo to tro yala lo tra tamaara mo de members ka o mas. Mungkuk mortirgel di kan bola komersial. Tirgel ngaria. Ang lo 2000 ngais mede at sa tetong main mo eh. Ang meso kan isili mo das global goal mora. Tirgel guk tirgal san mora komersial. Tigil do semai. Tirgel semai tirgel mora tirgel la diyo ngin tirgel ko ito main mo tra eh. PVS el hendel. Yo trau. Abola kan mo trau silsil sing ngari lo trau dito mo ska udem. Tara kung daso yung flow incentivo mora. Kung daso yung direktor tiap mal club gul to ko labrili. Adir ngania ko raswam. Dia ka So mil duli eh. Yang kokora nomor ko kamungaruba kalau sa pandemic en sila obora ma mulyo kaiga ten pegel parasel mede mungaruba kasi aso ko rinyam lo mura parasel mede Tiagor otob ure rubagan din dira kata tamil be toba tolo ase mo eninyo mo dia ul ya do bora bli arin dia do sa atelal el sual bul guqaw mal dia di beras ora otob do sangal mu Masih kita mlo di mga bras. di ada mga beras di tial program berkumiwa. Tial mamsaw dari. Yang ngaramong yang Diesel de bora sang yang ngani di teblor beli del buka ngara balating bagi di mga bras belum mga bras. Betul kumla ko na rulap truth and more on road belaw bakal belaw global goal. Kaya long grow up truth. Ay iri kita dire kam no small mga bras. Alam lo. Tege na takmo na sa talent CD dia lifestyle this. Ay siya tok mura ko siya imam maula NCD. Imam lo mo. Ngaring ka rumah at mulu asa kira del kanek tial imak tial omo mertia. Truth. Telo mas kung temla bobo yang la omo. May siya. Ya mal masaule ruba talte al. Oy. Di one question na last point question. Oy. Magara register. kamal di mera obis yang ngani ngere di ngara obis mukadi me urchi ngani ya formula ba mukadi ngere question ngani urchi so mo adra yasay so mo adra lifestyle so mo adra natural kadi me aku maturity register wa ya give register ga wa shegi OSL dengwara obis la gaskara 622 3003 ma ngani di ngani garira reklado reg sa malugon sibil mo meset diam sibil mo ngong el moselo mo yang ma full information dia oleh kita luasai ngani ATLM el kuk mengalak lem tuak la som ngal me register tuak el me register a forma wedi o diria el lomongel tiang a sera kuk media council el me kita belum sa sel el tupaya sel online platform
وكسبيل أسيستر أدرا بروديوسر سلولترا هذا اللي مليس ملا سيجدرا أمي مورايل أو ريري سير غدملو لانشيني ملو لايبرين مملا ساتلو ريور لا ساتلو ريور أكتيمو ور تابل واسي تبتول هذا شيء سجل Oy, tugtog lado si Sigil, tugtog retirees ng Arkel Urior. Ngani adra lifestyle mla so is bulwe chistera igel guk product tir. Mung se everyday obonge al suguma adala tigal guk tripul ratora adalom mla mo active lo sis. Emol mo se edlo mes adi wan el mede el dongira tigal developers partners Sigil dagal urot telgom bali aigal roadside market. Waya engul parka, waya igal ngarang trar, ngartmaw, ngaramngoy, ngaklaw, ngaralong, koksay, mliwet. Selbol merek segi de nya motte el little, uk mo nga te el little sis information. Segi de gidal amo ka total rarael. Mo igal magito. Maklang adi ge gida wala information el so amel share el altu taw, mrenga al mutte mrenga sulila te al ma TMC no so amel may. E mo nga igel event المرة المين جل أغري فير مقدم مالو نيتر governors ما ربك الأدراسيس تيجال producers البول سبيل الأتندر سي وكل غنية تألرا وترولير العلمي ما تيجال دولغور تيل واسم لونيا درنيا لانغايسا ما سيجد السيلس مالمي. ما يصير. أو الموتر. أو هذا تيانغرا بلو كذا أوريور كلاسي كذا أوريور ما كذا واسين مال كلاتي ألرا amagit maigel guk ngal motor sel sils ay gigil blag dutre pool ngarinya ay gel price amalungil sel one price as ay gigil cheaper tial sweater mangel over ngel mangis maguk plemuin ngel kam adra sel sing telem lo trura atara ada tial malume mul mustrit tigel ngalagay mel ngarababal daw mundi say gigil ko mal musula hindi ako musula ng direktor di ngarinya imol so di miisi mama adra tial TMC ulbentira bibira adra median morasers ngania malungin mesir rasers termula ko singen tir rasersem mga liyo is rasersem nga kamlo check tira soal di check atoy mak ngania tedo rasersam ligi ngal masrab lima masoal liyo hindi gamering lurior magugone mon mamsil Derul sigang lius tial ke dari ramsi. Ewil lius. Jadi mo bam ke kogi del ko abakol. Rulin morsil ngaraw de Sweden. Aktiran lo to ay sarar bek la adalo aktiran wasial so mangania sersem. Egam ito tong asawan mga lius. Itian misila dingil mga lius. Jangan wam sila ngaramol moldo rin dingil baral mo kadiyo mo siulo ko. Atrapula man madangali men sabi ulo ding wine by kay dingwa. Yang ka omte radra TMC mar adra melam ring asuliw. Kung das yung club gol do makargid edo lo si sa akrigid lo asing makarata makargid raw mikal makuntera da TMC mar adro gol lo mesetia e wais lo asialia tru metul gup sing la buila engarngia green fair ur day ma agri ma aqua ma livestock ra Long Island ngi din adal ngari otruler malo mensual molde mensual ngari lo marngi Kung das yung club gol bukta kay swek digi de west otruler dire ka so mil resistel mo adrasers kom adra livestock e ko mor agriculture ngai sel teng wali ya a director mo edel ga museo mo kortial club gol dire da adra magum ter ko mamlo mo kan nga sulat trikul mo sulat kaskar mo sulat me director akale da ngaret that's basic principle or kadal mo tay garlo e ko may mal mo sa uluk mo tune in Itiya po kulmol mo na ringil mel tang erul Sunday mar adalo ka mo maglira o era tur metulo sila. Okay. Sula rogoy se ya programa. Okay. Sula rogoy. Sula rogoy.